دمسالا هاوینê bi çînîna ceh li Rojavayê Kurdistanê destpêkiriye. Lê destpêkirina Çînînê re meznahiya ziyanê zeviyan bihtir xuya bûye û ev rewş dilê gelek cotkaran şikandiye. Sedema vê yekê jî vedikere. Barîna zêdeya baran û zîbkan ku di demeke dereng de di herêmê de bariyaye. Li gorî amarên rêveberiya çandiniyê zirareke zêde gihîştiye berhemên çandiniyê û rêjeya zirarê di navbera 20 heta 70 ji sedî de ye. Cotkarê bi navê Ferzenda ji Rojava TV de diyar kir ku heya niha navendên pêşwazîkirina berhemên çandiniyê li bajarên parêzgeha Hesekê deriyê xwe ji cotkaran re venekirine û di nirxê firotina berhemê cih de bi cotkaran re nealîkarin. ما طونا جاه ب 525 دولار كريين ما طونا جاه افيتي عرضي ايرو سعره وينا $100 $109 يعني عمليا امراد هجن دبزروني فا سي بزراج عرضي هنا حقي بزري ما درناخه طيب اقر هنن زيبك هنن باران هنن يعني اف في شكل هاني مراكز حياة روجا ايرو فنبونه چه قصد عدل انسان هذا که مثلا یک زاده وی انا کبیش وتاندن و چه بونه يعني شوات چه بوی مسئولیا و کی هلتینی يعني هجا مراكز جاهز بانا و كادر فني كادر چاندنیه جاهز با استیلا ما فما وادا بکن يعني خلق دوی سرگیشید ندمان امانا نمازانم هەروەها ئاژۆکارێ پاتۆزی یê bi navê Seîd Emîn bang li aliyên têkildar kir ku di zûtirîn dem de mazotê li wan belav bikin û nirxêbûhayê alavên patozan arzan bikin. أزمامة شذي قطعة دي قطعة حبقي بهوان يعني مدرم برواقي كرم بيش حزارة يصير بيوم وزني الدم يعني أفي دو بير قطعة مر خرابو حقيقي $5 يعني أفانا أم شد شنن $4 من $5 من $10 من أفن هذا صعوباتي مدفردن زاد كتين الجه قشتك لافدو غير يعني إيسار شينكاي هي أفا قال لك يعني شيء عطلة شيء من أفن Cotkar jî di wê hêviyê de bûn ku vê salê berhemekî baş bi dest bixin û zirar û ondahiyên sala borî qerebûx bikin.